Umunsi wa Pentekoste uragera, bose bakaba bakoraniye hamwe. Ako kanya umuriri umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru, maze wuzura mu nzu bari barimo. Nuko haboneka indimi zisa n'iz'umuriro, zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzura Roho Mutagatifu. Batangira kuvuga mu ndimi uko Roho abahaye kuzivuga. Aho rero i Yeruzalemu habaga Abayahudi bubaha Imana. Bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru ngo bumve urwo rusaku. Rubanda rwose barakorana, maze barumirwa, kuko buri wese yabumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite. Barashoberwa, batangara bavuga bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalati? Si Abanyagalileya? Bishoboka bite se ko buri muntu muri twe abumva bavuga ururimi rwe kavukire? Baba Abapariti, Abamedi, Aberamu, baba abatuye muri Mezopotamiya, muri Ponti no muri Aziya, muri Furuziya no muri Pamfiliya, mu Misiri no mu turere twa Libiya duhereranye na Sireni, baba abashyitsi baturutse i Roma, Abayahudi kavukire n'abayoboke b'idini yabo. Abanyakireta n'Abarabu, twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Bose bari bumiwe, bagatangara babazanya bati, ibi birashaka kuvuga iki? Ariko hakaba n'abandi babakwena bagira bati, aba bantu basinze divayi nshyashya. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Turi gusoma mu Byakozwe n'Intumwa, umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 13. Reka dusubiremo. Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa. Umunsi wa Pentekoste uragera, bose bakaba bakoraniye hamwe. Ako kanya umuriri umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru, maze wuzura mu nzu bari barimo. Nuko haboneka indimi zisa n'iz'umuriro, zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzura Roho Mutagatifu, batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho abahaye kuzivuga.
Aho rero i Yeruzalemu habaga Abayahudi bubaha Imana, bari baraturutse mu mahanga yose ari mw'isi munsi y'ijuru, ngo bumve urwo rusaku. Rubanda rwose barakorana maze barumirwa, kuko buri wese yabumvaga bavuga ururimi rwe bwite. Barashoberwa batangara bavuga bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalileya? Bishoboka bite se ko buri muntu muri twe abumva bavuga ururimi rwe kavukire? Baba Abapariti muri Abamedi n'Aberamu, baba abantu abatuye muri Mezopotamiya, muri Yudeya no muri Kapadosiya, muri Ponti no muri Aziya, muri Furugiya no muri Pamfiliya, mu Misiri no mu turere twa Libiya duhereranye na Sireni, baba abashyitsi baturutse i Roma, Abayahudi kavukire n'abayoboke b'idini yabo, Abanyakireta n'Abarabu, twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Bose bari bumiwe bagatangara, babazanya bati, ibi birashaka kuvuga iki? Ariko hakaba n'abandi babakwenaga bagira bati, aba bantu basinze divayi nshyashya. Ijambo ry'Imana. Intumwa zari Yeruzalemu zitegereje Roho w'Imana, uwo zari zarasezeranijwe n'Umwami Yesu ajya mu ijuru. Bo bose buzura Roho w'Imana, batangira no kuvuga indimi nshya, kuko Roho abahaye kuzivuga. Batangira no kwibaza ku byababayeho, bati ibyo ni ibiki ko twumva bavuga mu ndimi z'iwacu? Ubwo ntibari bazi ko ari imbaraga za Roho w'Imana. Petero araza arababwira ati, mutege amatwi mbahishurire, ntabwo basinze nk'uko mwibwira, ni isezerano ryabagezeho. Bo bose buzura Roho w'Imana, batangira no kuvuga indimi nshya, kuko Roho abahaye kuzivuga. Batangira no kwibaza ku byababayeho, bati ibyo ni ibiki ko twumva bavuga mu ndimi z'iwacu? Ubwo niba